Nermane, dobrodošao na četvrto izdanje Falkensteiner Punta Skala Zadar Open turnira. Evo, već si 4 godine ovdje, prvi dolazak u Zadar bio je vrlo uspješan, plasiralo si se u polufinale gdje te nažalost priječila ozljeda. Jučer si u prvom kolu igrao protiv Kuzmanova kojem si predao 2021. u polufinalu. Možeš li prokomentirati jučerašnji meč? Pa prva godina je bila najbolja za mene tu u Zadru, ali i ostale su bile meni uvijek tu lijepo, samo što nisam igrao kao prve godine. Igrali smo tu prvu godinu polufinale Kuzmanov i ja, onda drugu godinu sam ga ja dobio u prvom kolu i jučer sam izgubio, on je odigrao jako dobar meč i samo mogu da mu čestitam i ništa da se spremim bolje za sljedeću godinu i za turnir u Zadru. Jedini si igrač koji je bio na sva 3 prethodna Zadar Opena ovdje, ponovno si tu. Možeš li mi reći kako to da se stalno vraćaš? Pa vraćam se upravo iz razloga što je jako dobro, organizacija jako dobra, smještaj, direktor turnira, inače moj jako dobar prijatelj, vi ljudi iz organizacije, cure sa deska, skupljači loptica, sudije, stvarno je jako dobra organizacija za jedan challenger, iz tog razloga se vraćam jer stvarno se osjećam dobro svake godine kada sam tu. Drago mi je to za čuti. Evo, igraš danas parove sa Mirzom Bašićem. Što kažeš na protivnike i kako su protekle pripreme? Pa mi igramo protiv prvih nosioca. Mirza i ja smo igrali već nekoliko puta parove, poznajemo se čitav život i oni su jako dobri igrači i mislim da igraju samo parove, tako da učemo ozbiljno u meč i odigrati maksimalno i vidjet ćemo kakav će biti ishod. Sretno i nadam se da se vidimo i do godine.